Muy buenas tengan a todas las personas que me siguen en mi página de YouTube. Quise hacer este video, es un video muy cortito que voy a hacer sobre los minerales que hay acá en San Juan Mixtepec. Ahorita nos encontramos en uno de ellos, en un yacimiento de carbón que se encuentra acá en San Juan Mixtepec, rumbo a la presa. Tagunti iso weni bilu wena chenya video nya ska nu nya página de YouTube mi ora. Vichi nya kusa in video tsa we mineral nya nga nyo yora. Michu minga yu nu nya nishinani in nu kana tu nya nyo yora ke nu ngin kachi to ora nya michi mi nu nga yu kunya cho va cho chi nu nga nya presa nyo yo chi so yu cha chi so ra nya ke ichi lu nya cho nda sa chi so agu nu nga nya in nu kana tu ora kachi we to nda ka nya tu nu nya internet we tu ske ya kwa kacha in kwa lu ran ka uniciendo son y mil nya tonelada nya tungar kuna kacha kwancho anya tu kuminyo ora sa va sin tata va solo ta kuni tu weni chi tu mineral kuminya nyoyo. Los minerales que existen en San Juan Mixtepec es el oro, el zinc, el plata, el manganeso, el antimonio, como el que está allá en los Tejocotes San Juan Mixtepec, y el yacimiento de carbón. Nyoku tuña nga chisua nya ichia kwa presa chisora nyoku tuña nga nya chisua to in kwa vira nya yo ni shinani kunda tava tu vaso solo ni shinani nya no to ni ka to yo to no tini sata metro lugar ni ken tini kwen ka o inyo metro lugar kono te sa ni nara ni tanya ni kichi bi ni an ki bi za ite ni ta sara ni ta bichira nya nyanchera ni shinani kini jo aga ni ori nya na skana na mi skana na pañal kini cuando yo ini ora nya pusi chanu va ni sa weni vio sara kini jo ana ka ora tu chu mi nya nyanda ta va ora nya ini lu ora nya na ndo en jo anya we mi ra nya no kwe va du sa na skana na mi ra nya no ni kwanta ta va pa so du ta kuni weni. San Juan Mixtepec tiene varios yacimientos de carbón. En tan solo uno de ellos es de 316,000 toneladas de reserva potencial que tiene. No, yo ahora cumbia, cuáncho aña mineral cumbia, tú no ves tu escato, yo calla, cumbia, oro, cumbia plata, cumbia zinc, cumbia manganeso, chacumi tu antimonio, ña, nga mina, gallina, ña antimonio gira, y cara cumbia ticua, tú no ña mina, cumbia ticua, y siendo 8,000 toneladas, cumbia, ña mina, gara, ña carbón, galla, ahora ña, cuache, gagu, carbón, ña cumiño, yo. Kencho aqua ku carbón nya kacha kutu yo nyo wan kara nya tsara nya yo lu kun ta ta visita kuni weni chi wa kuminyo yo. Nunca trataba tu chumi kuni sinani inka tu kwa lunu ni kaña kue to nya cuenta gobierno ta san ti nani kin yo zini un chikya kwa ni ken ora nya
nhà snai chỉ sát ta tôi muốn nhà cái chỉ xóa cũng muốn nhà in cả tụ qua nó đi cả tổ cả tôi muốn nhà cái tổ rồi đó. Yo có in cả qua nó đi cả tụ tổ ta sẽ nã ra nhà yo là nã vạn chia qua nhiều xí ra ni chân xí na ni nhà chết luôn á ta sáng luôn thì cái gì là có mi đôi rồi mi chỉ ra nhà quán chỗ về bán nhà đôi rồi là tí chỉ quên à ya chỉ sợ cái quên à scan nào quên mi rồi nhà sáng ni quên bạn na tôi nó nhà tôi cũng bảo cho con trẻ con ta bảo rồi sao ra cái ninh chỗ cha cái ninh chỗ ra nhà ta cũng chỉ bảo chỉ quên chỉ sợ sao quên mà ni mà scan nào quên ni mi đi nhà cái ninh chỗ na chỉ sợ giờ là na bảo tôi xin là ni nhà ni son chỉ cao ra nhà số luôn đi ra ni chán nã nhà tôi gác quá tôi rồi đó.